Athuganiru a Banana bagikundi gikirega thirikari kia ugaindi ni bekiri mpene ni maabisa ba borithi ntere cia Katheri gicigone kia Buri ndene kaunti ya Meru. Kuringana na Tibu wa Katheri Nicholas Mugambi oro kujirite onto bobo augite batantatu baba bekiri mpene nyuma ya ngari rebo karine okugwata mutino batorokete maabisa ba borithi na bangi bairi bagwatwa nyumene ne akari batorokete nande ni baingiri kambini ya maabisa ba borithi na nyuke na bora tugutarirwa ni mwandiki wetu Wantito Mawira kirigia Banana baba ni bakuthuganirwa kwithirwa bari bagikundi kia Al-Shabab. Antu Banana na barani ba ukurbo gatigati kumande gorusia ome na barani athuganirwo bagikundi kia gigaindi kia Al-Shabab ni bekiri mpene ni mabitha ba ukareta unina Katheri gicigone kia Buri na araba komatuki Buri sindi nyumene ngari yao yatamwerekera na kugwata mutino na batandatu gwikirwa mpene wau na bangi bairi komatuka ende nyumene kinya bo bekirwa bitano nene akari ikari karari kujire mutongero obise uchongoni kaunti ya Laikipia ya Onesmus Towet. Wakafukusana, ile gari ikatoka kwa lami ikaingia kwa rough road ambapo ilianguka kwa sababu ilikuwa gari imebeba watu kama 9 na ilikuwa ina field black in color. Ilikuwa na registration number KCT 335U. So wakati ilianguka ama wakati ilitoka kwa barabara, polisi wakapata nafasi wakashika hao watu walikuwa ndani. Walishika watu 6 safari moja, alafu watu wengine 2 walifichana ambapo baadaye walishikwa na raia na wakaitana, polisi wakaenda wakachukua wote, wakawa watu 8 ambao wameshikwa wako kwa polisi na nyuki. Owet na kujirite ati athuganirwo bonthe ni baingiri gituone kia Buri kia na nyuki na uchonkoni bwitite na mbere. Isile stakabadhi zao zimeandikwa kwa Kiarabic na tujasoma sofa. Tunatafuta interpreter ya hiyo lugha ambaye atainterpret, atatusomea na uchunguzi inaendelea. Sisi wote wananchi wa Kenya tuchunge nchi yetu. Kama nchi nyingine, ukiingia nchi nyingine unafuatwa na raia mpaka wanapiga ripoti kwa polisi. Sisi tuchunge Kenya yetu. Wakati huu sasa, wakati wa siasa, watu wengine wataingia bila kujulikana. Ni karikarire ankurukire kujiri ni Sibu wa Katheri jewe Nicholas Mugambi na are tukiaranirie nawe na njira ya mwanya rombete akari gweta na mbere gutwika metho na ninge kuringa ripoti ya geni bonde bara batikuereka bakuoneka maturene nigenda kumatia ukaria na bagutonya Katheri market barabara ira batonyera ethero ina mitaro mingi muno ku ngari ira bokari no mpingari ni etumbire kumanuva barabara eu na niyo barabara niyo ngari tere aringa kimutaro gikinene ya ringo saingie mbere so batengi omba kumatoka kairi na unyo polisi ombere kubagwatira bagwatabo batandatu baire bomba kumatoka na kuringana na ripoti iria ntomba kudhibitisha bwega gwituika bau baire bamatukire wananchi bombere kubagwata na baba nekanire kire polisi kukaga ini antu betu ngucokire nkatho nyingi muno no ntu bakutetheria polisi kenda antu bangi baire bokai bakomatoka bagwatwa na tukwimisa area managers betu na antu betu banyumba 10 bere nyakari bantu betu bonde datiara mtomba kweja kuonerwa mtoto kumenyekana mtotize we mugeni wa muthemba jwe kana joriku itore batu in the security intense kana tumba kubamenyithia kenda ntumba kwa interrogated kenda tutika gutonya gwatine Nkiripotera Wero Juma kuma tauni ya Katheri gicigone kia Buri mbita Mawira kirigia.